kuthiwa lana i-alternate form ye-derivative ye-function f ku-number a idenothwe ngo-f prime a ebese bathi-ke f prime a equals i-limit yawo uma i-approach yawo a u-f of x minus f of a over mx minus a. Nansi-ke i-curve yakhona ngiyayidweba manje. Function f nangu a, number a lo bathe u-f udenothwe ka-number a ebese-ke u-a no-f of a ama-coordinates ethu nanka lana. Ebese-ke bathi ngama-alternate form e-derivative ukwasebenzisa asisize asenze-ke thina ukuthi le limit engaphansi ibe nomqondo uma uyiqhathanisa ne-function ka-f no-a. Lana le function esiqhathanisa nayo-ke u-f prime 5 equals limit uma u-x u-approach u-5 x cubed minus 125 over x minus 5. Uma siwaqhathanisa-ke lama-function omabili lo f of a no f prime a no f prime 5 siyabona ukuthi kusho ukuthi u-a umele u-5. Yabona ukuthi bathe lana u-x ma u-approach a lapha phezulu uma u-x-ke u-approach u-a kusho ukuthi uyanga kwesokunxele isandla usuka ngakwesokudla uloku usondela ne-tangent line yethu kusho ukuthi izoloku iqhubeka iqonda ebese-ke ne-secant line yethu izoloku iqhubeka ize isifikise kwi-tangent line e-accurate. Ebese-ke la enzansi le expression abathe asiqhathanise ngayo le u-f prime a uma siwabuka umabili siyabona ukuthi la phezulu sino f of x la ngenzansi sino x cubed yabona u-f prime a no f prime x f prime a no f prime 5 yabona kusho ukuthi lokho kuyasitshela ukuthi u-a u5 ebese lana bano f of a phezulu ebese enzansi bano 125 esikhaleni sa f prime a bese ngala bano f of x lana-ke sino x cubed. Uma uyibuka lento siyabona ukuthi kusho ukuthi u-f of x u-x cubed yabona f of x x cubed ngoba mindawoni efanayo ebese u-f of 5 u5 cubed ya u5 cubed ke u125 yabona kusho f of a u5 cubed futhi ngoba u5 cubed u125 siyabona la. Ngakho-ke i-derivative yale function u5 siyabona u-x cubed nxes ku-number 5 i-derivative u-x cubed ku-number 5 ya. Uma siyidweba-ke i-derivative yethu lana khona sizobona lento esikhuluma ngayo ukuthi uma siyibuka injani nansi i-y-axis yami bese nansi i-x-axis yami nayo sengidwebile nanku 125 ngiya-estimate njalo angidwebi to scale nanku 5 bese-ke uma ngidweba nje ngisheshisa njalo angidwebanga to scale ngiyadweba nje ukuze sibone ukuthi ingase ibe yinto enjani bese siyajika la sehle ya ingaba njena-ke igraph yethu le ebese la kube u5,125 ama-coordinates ethu nanso-ke ingaba njena-ke mangase siyidwebe igraph yethu yabona ukuthi ine-curve la ebese i-intersecta la u0 ebese futhi i-curve la kwama-negative numbers. Igama lale lokhuzana lale graph ke y equals x cubed y equals x to the power of 3 x cubed no x to the power of 3 into efanayo. Nansi-ke igraph yethu sidwebile nansi-ke i-tangent line i-tangent line le ngiyidwebayo ebese leli point
ileli la approacha khona u5 wethu, la sondela khona u5 wethu, bese ke siba nansi ne-secant line yethu le ezosika le graph yethu kuwo mabili amaphoyinti, isikhombise i-estimate slope yethu ukuthi ngabaphi.